niçin dep sordu vicdan. Göz açsam dünyaya men bolup odem. Yaşaysan niçin dep sordu vicdan. Çoğ oldum yaşadım eli aşkça, hayatın yolunda davam aşkça. Tapmadım cevapni bulgaç bek nadan. Tapmadım cevapni bulgaç bek nadan. İcatın bulmasa tükpem, kızardı yüzlerim, yokaldı külkem. Jürgün cevapsız turattı diptik. Jürgün cevapsız turattı diptik. Vicdanım köz içip karan, karvanga egişip salgın cengi at. Dedi ki vicdanım köz içip karan, karvanga egişip salgın cengi at. Katlettin uygunup kaddimni ruslap, intildim küreşke menzilni boylap. Sezdim men özemni şu çağdı perhat. Sezdim men özemni şu çağdı perhat. Cevap vermem. Yaşaysan için hep sorusu vicdan. Elbeten için hep cevap vermem. Bu yaşaş yanımda yanmay men haman. Zaten halk üçün varlığım kurban. Bu yaşaş yolumdun yanmay men haman. Vatan halk üçün varlığım kurban. Əsrlərdən əsrlərə ulaşdırıb çal sazını etkin xalqı murnaqşanı. Zülmətində adaşlığın yaxın çıraq, ümid bilən küçün xalqı mərbirdanı. Assalamu aleyküm. Nassasız, əzil tüksüz hayatını təsəvvür qıvalmaydıqan, əmgəkcan, tirikcan, köngülü beğuba, öz sənətin çın xılası bilə qadirləydiqan uluq xalqım. Biz kündügü gülle batqan,
Бүткүл жаһан зор хэвес ve зохланыш bilen карап аткан. Her халыктын урпатыны, аны тилин саклап, риважландырышты кең шарит яртып, тинчлик ve достуктун үлгүсүн дүйнөгө көрсөткөн мустакыл Казакстан Cumhuriyeti'nin бактылык азаматлары. Шуңа биздин көксүбүздө ватанга болгон патриоттук сезим лаулдайды. Азыркы жаштарыбыз патриоттук сезимни чет элдин көз бойлаган кинолордон эмес, ижтимаий торларда, экранга чыгып элчиди, келискемес геп сөз bilen көпкө ыгыба салдыган гахи бир инсанлардын эмес, балки аны тилини, урпа адетini, сәнетini саклашта эмгек кылып аткан милләтпәрвар шахслардан үгүнүш керек. Кимки өз милләтин сөйсө, тарихын билсе, өзгө милләттен hürmetlerden иник. Тағы болсамы тәкәппүр болма, сен одымы игіз сағлаба. Бұл күнләні сөйле достlar, bunu одымы güzel çağlaba. Şuna ushbu Gülistan yurtimizda farzandlarimizni o'qitib, bilimlik, farosatlik yoshlarimizni sepin doldurayli. Shundaq niyatda hammanglarni ruhiy va ma'naviy oziq olsin deb taklif qilgan Artur Production. Biz konsertimizni boshlaymiz. Bu tarih takdirimizge jitinmiyorum biz ketdi. Esirle matem küngü kömüp etti. Ejdiharının muştumudu buruktum bu. Malımız bu alemni titirtvetti. Bugün bolsa kar niyet müşkül günni külk kılıp kıyırındaşını bir-biriga düşman etti. Bitni pasat sesik geptin uçur tengip. Kıyını birini arazlıkka selip etti. Yavuzlar! Ey Yavuzlar! Dilimizni depsendi kıp. Uluq elni yeksen kılsam dep tileydi. Uygur tilim, urpa adetim, sennetimni. Matem yepip, milli ruhni kömsem deydi. Uygurum, hey Uygurum, gafletisi buruqtum kıp, ümitini tozutmusun. Kalkan bolsun ömrügünle, inaklık hiç yok almışsın. Ecdatladın amanet dur. Tilim, sen et, en ile. Bayrağın senin bolsun, Uygurluğun, Uygur halkım, Uygur halkım, aman bolsun.
Senden ayrılıp vatan Yigen aşım aş emez Yigen aşım aş emez Senden ayrılıp vatan Yigen aşım aş emez Yigen aşım aş emez Sağ telmürgen küzdin Kanlar aktı yaş emez Kanlar aktı yaş emez Sağ telmürgen küzdin Kanlar aktı yaş emez Kanlar aktı yaş emez Yat 52 altın mı? Ben üçün bir taş emez Yat 52 altın mı? Ben üçün bir taş emez Bu derdimni anlatayım Salam denla vatanga Salam denla vatanga Bu derdimni anlatayım Salam denla vatanga Salam denla vatanga Baray desem yol jıra He degende kitelmey He degende kitelmey Baray desem yol jıra He degende kitelmey He degende kitelmey Zerdap bulup jürime Gordunan nejitelmey Gordunan nejitelmey Zerdap bulup jürime Gordunan nejitelmey Gordunan nejitelmey Aşkın buldu namımı Men çigirdin ötelmey Aşkın buldu namımı Men çigirdin ötelmey Şundaq sersen jürdüm Balamdan vatanga Balamdan vatanga Şundaq sersan jürdüm Balamdan vatanga Balamdan vatanga Vatan degen iğizga Toymay toymay qarayman Bayrak tutqan qullarni
suyup alaymen. Bayrak tutkan kullarni suyup alaymen. Vətinimin hidini toymay kuraymen. Oğlum bir gün derdinde sarandınla vətən, sarandınla vətən. Oğlum bir gün derdinde sarandınla vətən, sarandınla vətən. Oğlum bir gün derdinde sarandınla vətən, sarandınla vətən. Atamın kadını isler, abral teğden gül. Atamın kadını isler, abral teğden gül. Anam nesli sev her çağ, ini deryağı tellim. Anam nesli sev her çağ, ini deryağı tellim. Koy gözlü kulakları isim gitsam diyerimni. Koy gözlü kulakları isim gitsam diyerimni. Bostanla topay yoklar, bitakat kevdi canne. Bostanla topay yoklar, bitakat kevdi canne.
Yaşayman мәңгі merdane Uygur'un oğlu mən dostlarım Yaşayman мәңгі merdane Uygur'un oğlu mən dostlarım Yaşayman мәңгі merdane Yaşayman мәңгі merdane Көптеген тосалғыға қармай, біз бүгін әхірі концертіні қойшын дұрыс көдік. Сіләні мехманғы чаққадық. Бірақ мехманғы чаққағандығы мехманның көңіліні көтеріш керек деген ке. Шүнші сіләнің көңілін дайым көтердіған, сіләнің күлкі ғарық қылдыған инсан немішкі чықмайды деген деп үзаңлағы совал қойатқан болшыңла керек. Бірақ о азыр өзгіріп кетті. О чықыдығанғы үйіліп атыды. Тыл текетемдіген, көз текетемдіген, сөз текетемдіген деп. Шәнмейсілі, әтті оның тоғырлық ватсаплады бір ғайбірлер мана. Әжеп бір сөзлен ез қойып мана, тыңшап бақай. Бірісіне қойып бақай мана. Siz anladınız mı? Бәхітжан бар ғой, Бәхітжан. Бәхітжан тазым орықлап кетіпті. Да, аңылдым. Бәхітжан орықлап вообще яп-яшлы болып кетті ғой, това. Oroqlab keldim Jolu qaydin almutiqa Oroqlab keldim Qo'y tökünde tamaq niyep Yoğurup ketdim Qaranglara qaytidin Men oroqlab ketdim Arma qılgan figuramga Endimen yettim Qaranglara qaytidin Ben uruqlab kettim Arma qılgan figuramga Endimen yettim Oldu. Assalamu alaikum aziz tomoshabinlar. Bugungi bizning konsertimizga xush kelibsizlar. O rast sen mi? Kedimgidek igildigimi o'qibsiz? Oy, az to'xtamay turib berma. 1-2 soat desam, pожалуйста. Любой. Kelsa. Qanaqa aka? Qandoq qilchi deymanda? Birinchidan ulug' Alloh jashish kerak. Ikkinchidan sana rahmat aziz aka. Ey, men prichom deymanda? Sen sababkor. Her vaqt meni tilattың ғой. Nima mun turun qo'sing chiqib ketgan? Undiqgina qarg'ini deb. Esingdami aldıq konsert degan so'zing? Yo'q, esim yo'q. Esingda yo'qmi nima? Ekran qarg'ini. Qara. Ko'z olding keltugina, hech kim sahna chiqyapmiz, meni qo'sig'im yo'q. Qaqlar so'radi diye, Baxshaning qo'sig'ini uyda qolibmi deb. Mayda o'tirgan tomoshabinlarning hammasi, yana shundoqla men. Hammamiz umid qilyapmiz, qachon o'sha Baxshan qo'sig'siz chiqadi ekan deb. Mana sana va'da berdim, tomoshabinlarga va'da bergan. Mana men krasavchik oldinglardan. Rahmat. Ulug' Allah dedin, Allah nefsini tatgan insanı yaxshi ko'rdi. Rastlaysa. Ikkinchidan bizning prodyuserlik markazimizning nomidan shu Xunjam qizga rahmat etamiz. Rahmat bizning bolalarni jo'nda qo'yganingizga. Endi men deymanda men davatsa rahmat, mening mang'im rahmat davatsa tashakkurlar bildirma. Men sen daim deyman qo'y, yaxshi bilan do'st bo'lsang, yetsam muratqa.
Yaman bilen dost bolsan, kalsan uyatqa deb. Murat demize? He. Bak o bizde Murat. Murat Aysarov mağa çıkana Murat. Murat Мәқсtin giyitse davat mı? Murat Lıqı Мәқсет деген ағинаған батты пластик қойдыған чақанаш не? Murat. Қойғын, болды. Sen şu başka yan жөнді болған оқшайсан ғой. Şunun için konsertimizin davullaştırıp, Merhamet. sahnimizge Abdurrashid Ushur'u taklif qilamiz. Merhamet. Səhərdə uyğunub çalğan Navadın bəhriman bular Vücudumğa Avazından rahat alay Çal sazını çalgın sen Vətən işqıda Ata ana qerindaş Dost yar işqıda Mərğulunğa məhliya Bağı bustan gülgiya Çal sazını gülçinən Diyar işqıda Çal sazını sazəndə Çalgın qini əcəmdə Nur yağdırıb şad etib Hər bir bədəndə Çal sazını sazəndə Çalgın qini əcəmdə Nur yağdırıb şad etib Hər bir bədəndə Miras qalğan əcdadın Üşmüsün sənət Şuna xalqim əzizlər Seni taəbət Sil kəltürüb zamanı Küyle sügü vapani Yer cahanda yaşdısın Sügü muhabbet Çal sazını sazəndə Çalgın qini əcəmdə Nur yağdırıb şad etib Hər bir bədəndə Çal sazını sazəndə Çalgın qini əcəmdə Nur yağdırıb şad etib Hər bir bədəndə Çal sazını sazəndə Çalgın qini əcəmdə Nur yağdırıb şad etib Hər bir bədəndə Çal sazını sazəndə Çalgın qini əcəmdə Nur yağdırıb şad etib Hər bir bədəndə Nur yağdırıb şad etib Hər bir bədəndə
6-cı dostum. Sulda İrade Atatürk Sul Ansambılları. Rahmet. Koyu kızıydı da boltumuş. Ne oldu? Немеп çıktın abi? Kon kostümü. Zaka. Мұны оқи бір юлдызлар ұқсас ба ғой? Шетелдік юлдызлар шығыпла. О, мои поклонники деп костюмді ташлайды ғой. Мен ташлап қайтады еді, ташлап қайтады. Ей, о, сенің костюмың кімге батудан да үзәңгі юған киған костюм маяқ келген. Оны маңғы беріп еткен о костюмың. Мішке? Мен машинам палат киіп қалай. Рахман сұрады, Рахман бері, Рахман пайдысын ұрғын. Біздің кіші Рахман. Рахман не қылды екен? Мұны менің юған костюмымға өзігі 8 тал костюм бүрекке жакеті білен. 50 талдак майка, 24 тал носки, 3 тал кепкі тікіп алды ке. Тоуа. Бір мақал ба дейді ғой қанағай. Костюм досты құрылдатсан ғой. Костюмның ең сияқшы, достың кон сияқшы. Достың ең сияқшы демекші, достың кон сияқшы демекші. Біздің бір кон достымыз ба, өз вақтыда Рухсара топы болған. Шының солисті Бәхтияр Тиранов кеп отыр, шын шақаса қана қарайсы. Мәрхәмәт кене. Мәрхәмәт. Kapkara gözünge, hey aydek nur yüzünge. Ben bigane buldum can yare sen şem sözünge. Kapkara gözünge, hey aydek nur yüzünge. Ben divane buldum can yare sen şem sözünge. Servi kamet can yarim ey aylın ay boyundun. Hey aylın ay boyundun. Men aşığı biganim men aydek nur yüzündün. Hey aydek nur yüzündün. Sana bolgan çın sügümni sezdin mu yar bilenmedin. Babadarın dolay mengü sen şemsüzünge. Hey kapkara gözünge. Hey aydek nur yüzünge. Ben bigane buldum can yare sen şemsüzünge. Kapkara gözünge, hey aydek nur yüzünge. Ben divane buldum can yare sen şemsüzünge. Saçın colan eylep aldı əhlimi. Hey aldı əhlimi. Gəlgində sən taşlap gitək tacik təxtini. Hey tacik təxtini. Sana bolğan çın sügümni səzdin mu yar biləlmedin. Babadarın bolay məngü sən şəmsüzünge. Hey kapkara gözünge. Hey aydek nur yüzünge. Ben bigane buldum can yare sen şemsüzünge. Kapkara gözünge, hey aydek nur yüzünge. Ben divane buldum can yare sen şemsüzünge. Kapkara gözünge, hey aydek nur yüzünge. Ben bigane buldum can yare sen şemsüzünge. Kapkara gözünge, hey aydek nur yüzünge. Ben divane buldum can yare sen şemsüzünge. Ben divane buldum can yare sen şemsüzünge. Bastalama damarının, damarının, karalda karalda kanının, kırma kanadının. Bastalama
О 2019 жыл Яшла жылы деп елан қылғаннан кейін Яшлан нақсы ойнап шыққай деген ғой. Оқшыды ма? Тек нақсы немелер бат деді, оны қымыным ғой нақ. Ола ба, жық движен деген. Жығыл болдық ма? Кеп болдық ма? Кеп қамған талады ешкеме? Әміз жығыл болғанбызақ. Ассаламалейкум. Hürmetlik, kıymetlik bizning tomoshabinlarimiz. Konsertimizga xush kelibsizlar. Rahmat. Ana buni hurmatli tomoshabinlar, sizlar bayqamaysizlar, buni zalda kichkina bir kameralar bor-da. Kameralar. Men kinotga edi. Bir monitor bor, televizor. Asha sizlarning hammani ko'rinib turibdi-mi? Uyan ешкім білмеді, мәзім яңғыз киінмәді. Şu yanımda televizor қарап отырсам, сіләнім осы залы кіріп отырып отқанынан өзі бір концертте. Мен мәйті киініп қарап отпақ. Еді бір әдіміз, кәйткені тошын мәмем, примерно мәшап рақтым кен дедім. Әшет бір әдіміз, ең кеп ол орнына отыру еді. Бір ақымыз келді. Қапым, өні аңлаймайды өйді, бірақ мемлекетін ұшынатмады, мен емді отқаны. Қапым, ама орны дейді, шында әдіміз дейді. Я, әнде, дейді. Мен орным ғой, мұнда етті. Şu әдіміз, билет көз тастыда, мана қата, мұн қара, мұн орынны қара, мұн қатарын қара, мен орным да отаттым. Ата дейді, акам, ой, әнде, мен оны да отатта билет, әдім қайдың терістікін әйтті, акам чизін, мая бірақ кет қалды, отады ма, акам білмәмі. Маяқты бір әр аял, ұйғыр айон четіға отады, әқотын, әдіміз шустыр еке. Дақ әйдің кірді де, әдіміз сразу алды бірге келді. Бірге келді де. Шынымен, да қарсы, акымыз жоқ. Акымыз аяқ тұрды ғой. Акымыз. Өйді, әдім. Немер болдың ояққа деді, мана ғой біздің орнымыз деді, алдығырақ кәмемсе деді. Акам, мұны әмес ма деді. Onun düşüngünüm, torumuz, mana senin ornunda etti, torumuz. Rahmet, eğer hem ona oturgan tomoshabinlarimiz, her kim öz ornuna oturganmasa, ben başlaganmısam. Ben oylama bugünkü tangda bizdek millet yok ekan da. Kelişemsiz şununla. Bizdek millet yok ki. Bizdek xalq yok ki. Bizdek bir-birini qo'llaydigan, quvvatlaydigan millat yo'q ekan bu dunyoda. Onda o'g'limizda to'ylarimiz olsun, yana bir xo'shalliqlarimiz olsun, nazirlarimiz olsun. Endi o kun hammamizning beshiga keldi. O'lim ishlari bo'lsin, biz unda bir-birlarga aqsh to'lab, ovqat qilmaymiz-ku biz, hammani o'zimiz qilamiz-ku. Qo'shnilar bo'lib, qarindoshlar bo'lib, hammamiz o'zimiz palatlarni tikib, titan o't qalab, malni so'yib, go'shtdan sep, qozonga qaytib, hammani o'zimiz qilamiz-ku biz. Unda birga aqsh to'lmaymiz-ku biz. Onun gibi ben ağzı itip kettim. Qo'shnilar kirib, masalan, hadlarimiz kechqurun kirib savazlarni to'g'rab, ular g'iybat kirishga qo'llarini to'g'raytishi mumkin masalan. Ashna qilgan buni hozir aytib ketdim. O'lim ishlar bo'lsa, biz unda birga aqsh to'lab qo'latmaymiz biz unda. Biz o'zimiz ashak chiqib, yetti ketmanning savobini olaylik deb ashak chiqib o'zimiz tashlaymiz ekan. Onun gibi öyleme bizdek hazır biz hit okettik bütün dünyaya. Bizdek hit millet yok hazır. Biz onu öyle yapıyorlar. 100 adam tutsa, 100 adam tutsa. Açın bir tal Uygur tutsa, açın don kalsan o.
Uyghur turdu deb. Сразу bilinsen de onu. Onun için biz mındaq milletте biz. Onun beşimizge qancha bir Uyghur kununa tushsa, biz şunduma medeniyetimizni, san'atimizni, 1000 yıl burun unutulup ketken yazgıcı şairlarimizni, naqshchi kompozitorlarimizni biz unutmay kelayotgan xalqqa, biz urf odatimizni unutmay kelayotgan xalq ekanda biz. Qo'llamizlar shuni. Onun için bizim qo'limizning kamaydigani yo'q ekan u. Uyg'urning qo'lining kamaydigani yo'q ekan. Ya bizga kerak emas bu o'qib, uni o'rganib, ya bu qana o'qiydi, o qana qilgan deb tumaydi biznikilar. Bizgilar nima qilib bir ko'rasi bo'ldi. Uyga qaytdi shuni. Bir ko'rasi. Bir o'tkib berdi. Bo'ldi, jur oldi aytdi. Qo'limiz tekkan ya, Uyg'urning qo'li tegdi degan so'z bitta gulindi. Belki biz bir tamasımızla oynayotgan bu qanaq joqtida o gül degan. Oddiy bir misol, akamiz kelib hadimizni qachda bir salamiz gül chiqirdi-ku, bu da shu. Mana. Onun için biz mana bir millatda, masalan, bunu Cumhuriyetimiz, Qozog'iston vatanimiz bizga qanchaliga masalan sharoitlar yaratib beryapsa, masalan, maktabimiz bor Uyg'urcha, teatrimiz bor, jurnal, gazet, kitob hammamiz bor, biroq biz uni foydalanmaymiz ekanda. Buni men ba'zi bir qiyinlashlarimga hayron qolma. Bir 4-5 yig'ilib eliblar. Ashu o'z joblar og'izlash vatanparvar bo'liblar, aqiydatni qilib aşağı oturdu, biroq Cumhuriyetimiz ishpaga Uyg'urcha maktabga bolasini apolmaydi-da, apir boshqa maktablarga beriydi. Onu ben gez jurnal deb aytib ketdim, kitaplarımız chiqdi deb. Ashu gazetlarni masalan kitaplarni uyimizga keltirgan bo'ldi hozir. Uni akasini biz qechib olmaymiz uni. Men yo'qda qo'y, men yo'qda qo'y dedi. Biroq ash qechib ketib berdi, biz to'xtab isimiz chiqqanmiz. To'xtabdi deymiz. Mana shuni bir yat olsun bir yat kerak qoldi deymizda, uni olmiz, onu qo'yamiz. Onu qay vaqt ishiltimiz? Uni biz oktyabrda ishiltimiz. Отопительный сезон boshlangan vaqtida. Geznepti. Onu mundaq ishlatgan, mundaq qildi. Bir kitob oldi-da, masalan, shartq yozdi-da. Yezim Iskandar degansanmi? Cho'qdi bo'lmaydi. Yamir varaq yozdi-da. Nozgum degansanmi? Cho'ti figurang ancha emas-ku sen, deb qalay yutdi-da. Boshqa ishlatimiz-da biz mana. Boshida qilib ekanda biz. Onun uchun biz hozirgi tongda shunchalik bir hit millat o'qatdik, uning qimini uyda o'tirib olgan, qildigan o'qiti yo'q. Nima qilsam bo'lar, kimga tegishsam bo'lar degan bir internetning geroylari bor-ku, hadlarimiz, aqlarimiz, bir qiyndoshlarimiz. Ashla bizni hit qilyapti-ku. Yag'anmi? Hit o'g'inimiz shunchalik. Onu Baysiyetlik to'ylan biz Rossiyaning kanallaridan biroq chiqdik qo'y. Что, правда, глаза колет-то то'qit. Ya mesela Rossiyaning kanallarida mesela o'zlarining kinolarini ko'rsatyapti kevdi. Ya o'rin yo'q sizlarga, bo'lmaydimi kino o'rinlari? Mana kino degan neta pas butun dunyoga men sana dedi. Kino degan, xalsam mun rakurs, mayatın qara, xalsam mayatın qara. Ya cho'gin uchatgan yatni, uchib kelayotgan yatni, nan uchatgan, uzuk mandiq tegayotgan yat. Unutki o mayatın qara, любой rakurs, qaysini qarasa, mana san kino dedi. Bo'lmaydi kinolar o'rinlar dedi. Mana biz ketib ketdik-da bugungi tongda. Onun uchun bunu mush konsertning oldida men bir o'zimizning Artur Production'ning bir suratini sevdim. Nachiligan kommentariyalar yozildi-da. Nachiligan kommentariyalar. Masalan, bir yozibdi. Deydi. Men bir hafta burun nima tasavvandim. Bir o'shin bo'lmaydi, andaq bir undaqa o'qimayman, masalan, delete qo'yib yuribman masalan. Bir yozibdi. Voy, uyatsizlar, qanaq oldu, bir vijdonsiz dedi, bir ishtonsiz, nima. Unday emas, vijdonsiz dedi. Shunda eng oxirgi kun o'qisam,
Yılqı kommentariyani ezipti shunchalik masta telefon. Telefon uyqudan iyiq kelib sangal qapti kommentariyalar. Nam qilsam, nam qildi asti. To'xtabdi, buni bir o'qimishli odam yozgan o'xshaydi buni. Bir necha institut tugatgan bir o'qimishli odam yozgan o'xshaydi. Bu bir ziyoli odam yozgan o'xshaydi. To'xtabdi, shuni izbaqachi men ko'rish baqa kimkina bu o'sha deb o'ziga yezib ashada. Akamizdan ko'rishsak bo'ladi. Desam, ma'qul deb adresini depadi. Deb berdi, shundan bordim, ikkinchi dars chiqib, mayoqqa so'ng aylandim, aylandim, ishni ichib qarsam o'tiribdi. Assalomu alaykum aka, men palonchi akam kerak dedi. Shu akam qayerga aytsam, men qo'ydi. Yo'q, qanaqa ketdi shu vaqtda. Ya, buni kommentariyalarni siz yozdingizmi desam, "He" dedi. O'tag'an odam santexnika u. Ya, buni siz santexnik turib, shu vaqtda mashtaq bilan yozdingizmi dedim. "He" dedi. Hadi ash o'tag'an santexnik masalan nima so'ralaysan? Ya, mashtaq bilan yozg'icha sen o'zing millating uchun nima qilding deb so'ralamsan shuni masalan. Onun javob tayyordi. Sen millating uchun nima qilding deydi, masalan, ikki turibim bir-biriga chatbatmaydi bitdi u. Mana bir-birimizni qo'llaydigan, quvvatlaydigan xalq ekanda biz. Taq shu turib yasayotgan kulishlar mana qo'ldi qo'llarni. Beshik chung. Yazgan kommentariy yazgan qo'llarni chep ushaq o'g'it tasavvur edingmi? Kulishunda tilni o'lchab akilib, taq qisib bura qilib. Mana xalqda biz. Onun için жаңа alındыңlarmı, almadыңlarmı? Biraz bo'lib qoldi endi. Biz to'g'riliq bir latifim chiqibdi. Buni bir yerda yomon yo'g'on ishga qozon turibdi deydi. Bir qozonning o'lchörisiga cho'gildirib, askarlarni qo'yib, miltiqlar bilan qo'yib yutibdi. Bir qozon deyishdim yo'q-ki. Shunda komissiya kelib, "Buni qozonda nemish qilaq nurg'un askar miltiqlar bilan?" desa qish yetkisi. Nima, hurmatli komissiya aka, buni qozonda yevreylar debdi. Bular biri chiqib olsa, u chiqib olgan ikkinchisini tatib, u ikkisi uchinchisini tatib, u uchinchi, to'rtinchi, hammasi chiqib ketdi, shuncha bega askar qo'ydik debdi. Buni qozonda chu debdi-ki. Bu qozonda uyg'urlar debdi. Tak, bular nima ish qo'ymaydilar, bular hech kim kerak emas debdi. Boshqa avtomatmi kerak emas, askarmi kerak emas, hech kim kerak emas deb. Bular bir chiqib ketmasa, qozondagilar onu tatib tushirib deb, men chiqatdim deb, u qozondagilar onu tatib tushirib, bari hech kim chiqmaydi deb, bular kerak emas debdi. Endi hurmatli tomoshabinlar, onu deymiz, bunu deymiz. Baribir men o'ylayman, bizga yetadigan millat yo'q-ki, bizga yetadigan xalq yo'q-ki deb. Men bay aytib ketdim, bizning shu uyda o'tirgan qildigan qiliqi yo'q bir qarindoshlarimiz, internet geroylari aniq bir videolarni apirib taqatib, u ko'rdigan videomi, ko'rmaydigan videomi, ular baribir ular glam taqatasi bo'ldi ular. Birinchi 1478 kontaktga rassılqa qilib, uni o'zi qarab o'tirdi va hamda video ekan. Masalan, bizning undan boshqa taqtilgan videolarimiz, suratlarimiz yomon nurg'un. Bugun o'sha sahnaga kelasi naqshchini chaqirmasdan burun bu elimizning endi naqshlari nurg'un. Onun ichida men anlig'inim Qashqar naqshisi, Qumul, yana bir boshqa naqshlar. Shuning uchun bugun konsertda mening talabim bo'yicha men o'zimning yaxshi ko'radigan bir stil deydi-ku. Stilimda aslida bir xotan xalq naqshini kelibdi. Buni o'zinglar bilsizlar, bizning ana vatanimizda o'shur qari bo'lsa, kelasi chiqadigan naqshchimiz bizning o'zimizning Uyg'ur rayonidan, ya'ni kichikina Bahar degan yezdan chiqqan bizning Odil qarinimiz. To'xta, buni gilamlar ochiqinglar. Buni gilam samsanglar bo'lmaydi. Bu katta gilamlarda o'tirib, yetib, turib, o'mlab bir nima qildi. Mana keldi, chiqib olayman. Keling, marhamat.
Azıl basanın, yakşam basanın, düşen basanın, ne kıbılsa çarşam basanın, yok mu gene? Oh oh, oh. Azıl basanın, yakşam basanın, düşen basanın, ne kıbılsa çarşam basanın, yok mu gene? Duttaçının derdi bulsa, dap çakamın, yok mu gene? Duttaçının derdi bulsa, dap çakamın, yok mu gene? Akşamba, ne kicamba, hekim boş, ögü keren, tutu haçam, kaçı kuşini, yumlak iştiver. Şunda bedge çağanda, şoxlap gidip oynuğusu var. Acan, acan, şoxlap gidip oynuğusu var. Ras ras. Ağustan boyda yatıp, ham tamakdın tatıp, çatak. Ağustan boyda yatıp, ham tamakdın tatıp. Yar kelmeydi halta tıpkınem, biz bamayımız may tatıp. Yar kelmeydi halta tıpkınem, biz bamayımız yalvatıp. Akşamba, ne kicamba, hekim boş, ögü keren, tutu haçam, kaçı kuşini, yumlak iştiver. Şunda bedge çağanda, şoxlap gidip oynuğusu var. Acan, acan, şoxlap gidip oynuğusu var. Şox şox. Çata, vay Allah. Ağustan boyda kalkıp, adıl karıya tutacata. Derdinde ölüp kalsam xinip, benim anamı kim kata. Derdinde ölüp kalsam xinip, benim anamı kim kata. Akşamba, ne kicamba, hekim boş, ögü keren, tutu haçam, kaçı kuşini, yumlak iştiver. Şunda bedge çağanda, şoxlap gidip oynuğusu var. Acan, acan, şoxlap gidip oynuğusu var. Ras ras, şox şox. Arılcan Himmetov, Dolan Usul Ansambli, adınca ketmegin. Bu adıncan ip kalaydı vatmadı. Adıncan ne deyip kaldın? Bu yuqorida Olimjon deb ketdi, Yoshlar yili. Bu yil Qozog'iston Cumhuriyatida Yoshlar yili 2019-yil. Bir chavoq chepqonlar yoshlar bo'lsa, yoshlar va mumkinchilik bo'lsa, prezident dedi yordam beringlar deb. Man keyapti, qarab, manga deb man kelmay tashlab o'tadi-chi, o'shtaqa asab ketib qoldi. Mana Adiljon, Adiljon. Bizning estradamizda eng kichik bilamsiz kim u? Bizning Rahman kichik boypaka. Eng yosh, Men o'ylangan biroq yosh. eng bo'ydoq. Bo'ytoq og'inimiz bo'lmaydi, o'y, bo'lmaydi. Eng yosh, eng kichik, eng bo'ydoq mana mushu. Ödəmə, yuxallığı. Endi yoshlar yili bo'lgan. Rost deyapman. Rost. Yoshlar yili bo'lgan degan deyman-da, kichiklarning ko'nglini qoldirmash kerak-ku. Turist. Men mana o'zimning sovg'amni olib chiqdim. Bir tal chupa-chups berib qo'ydiyapman. Qo'y iyot emasmi? Buning besti qarab bersang, bu chupa-chups nima? Uyushtirib qo'ymadim buni asr buni. Men tayyorlik keldim naqedi. Best tilaslashing qarab ber. Adiljon inim, sana az bo'lsa-ma bir yoshlar yili bo'lgan kelsa, yosh bo'lgan keyin bizning kollektiv nomidan sana chupa-chups studiyo
Sen bak üzerine küçük çupa çupsan götürücümense ben seninki yanım. Tova. Adılcan, sizge biz uftulay tileymiz. Çoğun rahmet sizge. Çağa çıkmayın Adılcan, emedim. Evet, sahnamızga aşındaqlı yaş, aşındaqlı kichik, en chiroyli, en kelishgan hem boydaq bir yigitni taklif qilamiz. O Yalqun Mabina. Merhamet. Kaşkanın kızı onluk, yüreği kızıl çoluk. Kaşkanın kızı onluk, yüreği kızıl çoluk. Ay yüzüge yaşkan, dopsi badam güllük. Aşık buldum ya dost. Sığa gül koydum, ihletke köngül koydum. Sığa gül koydum, ihletke köngül koydum. Aşk bolup perige, yüreğige yol koydum. Aşık buldum ya dost. Kaşkanın kızı onluk, yüreği kızıl çoluk. Kaşkanın kızı onluk, yüreği kızıl çoluk. Ay yüzüge yaşkan, dopsi badam güllük. Aşık buldum ya dost. Sığa gül koydum, ihletke köngül koydum. Sığa gül koydum, ihletke köngül koydum. Aşk bolup perige, yüreğige yol koydum. Aşık buldum ya dost. Kaşkanın kızı ya dost. Ben seni sevdim ya dost. Hammamizni xo'shal qilib Majnun Tal nomli kitob sovg'a qilgan. Ya'ni shundaqla Vars ijrochilar birlashmasiniki a'zosi Artur Production Producer markaziniki O'maq qizi Albina Ahmetova. Yanlarında başka gül bamu, ko'nglingda suygan yar bamu.
şuncha oddiymi ajab meni tashlab ketding-ku qo'yay deding-ku yosh to'kizib qo'yay deding-ku tan murtkizib qo'yay deding-ku yosh to'kizib qo'yay deding-ku yayrem bag'ring sening shuncha qattiqmi barcha o'tqa silib ketding-ku yayrem bag'ring sening shuncha qattiqmi barcha o'tqa silib ketding-ku omonatga bergan ko'nglingmi bu oriyatga bergan ko'nglingmi bir minutlik sungan gulingmi bu bechoraga bergan suvg'angmi manga bergan ko'ngling shuncha oddiymi ajab meni tashlab ketding-ku manga bergan ko'ngling shuncha oddiymi ajab meni tashlab ketding-ku ajab meni tashlab ketding-ku Qalbimda sen qalbimda ayliq tunlardi tilg'an kuylarimda unutolmayman seni manguga saqlayman yuragimda Billa o'tkazgan kun ham tunlar esimdan ketmaydi yarim yurak qalbimdan sana aytilgan sevgi so'zlar Taqdishi yo'q bu olamda sevgimiz yar bo'lgan edi Mangulik bo'ladi men o'ylagan bu nozik paytlar Qalbimda sen qalbimda ayliq tunlardi tilg'an kuylarimda unutolmayman seni manguga saqlayman yuragimda qalbimda sen qalbimda ayliq tunlardi tilg'an kuylarimda unutolmayman seni manguga saqlayman yuragimda men yashnatdim seni ko'rsam Gülcananim yarım benim nazuk Lablerimden eğer senin cinimsin sen Kara tünlerge ayrılık Bahar giderdi yürektir Senin nefeslerin yanımda ben sen Kalbimde sen kalbimde Aylık tünleri Tılgan kuylarımda Unutolmayman Seni manguga Saqlayman yuragimda Qalbimda sen qalbimda Aylık tünleri Tılgan kuylarımda Unutolmayman Seni manguga Saqlayman yuragimda
ben жүрегімді. Kaydınız bidilik, vay bidilik, bidilikte özünüz. Bizni mundaq küydürgen min qara xinim, ay bulaqda közünüz. Kaydınız bidilik, vay bidilik, bidilikte özünüz. Bizni mundaq küydürgen min qara xinim, ay bulaqda közünüz. Bizni mundaq küydürgen min qara xinim, ay bulaqda közünüz. Tutta çalsam ünleydu, şok bediga çal deydu. Tutta çalsam ünleydu, şok bediga çal deydu. Bizni yalashiraqda min qara xinim, bugun ata kelmaydu. Bizni yalashiraqda min qara xinim, bugun ata kelmaydu. Üstən boyida ayvan, vay ayvan, mən yatmayman özəm yat. Yar digələ səndək bulsa mən qara xinim, yar tutmayman əndiyat. Üstən boyida ayvan, vay ayvan, mən yatmayman özəm yat. Yar digələ səndək bulsa mən qara xinim, yar tutmayman əndiyat. Yar digələ səndək bulsa mən qara xinim, yar tutmayman əndiyat. Tutta çalsam ünleydu, şok bediga çal deydu. Tutta çalsam ünleydu, şok bediga çal deydu. Bizni yalashiraqda min qara xinim, bugun ata kelmaydu. Bizni yalashiraqda min qara xinim, bugun ata kelmaydu. Aldı külçekte, tal peyda bulup kaptı. Bizden yalla yaxşıtı min qara xinim, hal peyda bulup kaptı. Bizden yalla yaxşıtı min qara xinim, hal peyda bulup kaptı. Tutta çalsam ünleydu, şok bediga çal deydu. Tutta çalsam ünleydu, şok bediga çal deydu. Bizni yalashiraqda min qara xinim, bugun ata kelmaydu. Bizni yalashiraqda min qara xinim, bugun ata kelmaydu. Tutta çalsam ünleydu, şok bediga çal deydu. Tutta çalsam ünleydu, şok bediga çal deydu. Bizni yalashiraqda min qara xinim, bugun ata kelmaydu. Bizni yalashiraqda min qara xinim, bugun ata kelmaydu. Ümit Yıldızları, Atatürk Usul Ansambli. Ben çenme kıldım, biz bunu krassaçı kılıp bunu köpke kostüm kiyip aldık. Düşenmedin mi? Çenmedim o. Sen düşenmegen bile başkaları düşündü. Ya o meyli o, bunun galstıgımız gürlük değmeden buna iyiyim, bunun kök kızıl bulat. Birinçiden, bizning bağlarımız bir kuni gülünüp qala degan niyat. İkinchidan, gül degan o bahar faslining bir belgisi. Baharda qandaq meyram ba? Bakardı. Jigirim işkinchi Navruz. Onun aldıda. Jigirim biri? Onun aldıda deyme. Jigirime 19-18'den qaysı gerek?
Sen şu vakti unutup kaldın mı mi? 8. Noruz. Xalq ara ayalla, hanım kızla, anıla meyrimini unutup kaldın mı mi? Sen anılmadın mı nime? 2019 yıl 8 Mart yok ki. Kimi yuttu onu? WhatsApp'tayız aşağıda deydi. Yettek şey sırası 9. Başka nersini as aldı ki bırak ayalla bunu ağızmaydı iş kaçan. Şunu şu bugünkü konsertte bir yarım saat bozulmuş anılağa ayallağa köngül bölse kana karaysıla dep müşediki otağan jigitler bilen birlikte. Durusma? Çünkü batırımı tuğulgan anadın, alımı tuğulgan anadın, bizden okşaşmasında krasavçık ballam tuğulgan anadın. Onlarımız oturdu, ayallarımız oturdu, hedlerimiz oturdu, sınırlarımız oturdu. Meşadızlıgan parça bizim hanım kızlar, bizim kıyırındaşlarımız. Şunun için fırsattan paydalanıp, kolektifini çakasan, meşadızlıgan parça hanım kızlarını 8. Noruz Kiyevat'ka merim bilen tebrikle olsa kana karaysa. Durus edin, ben aşında ayta durdum. Kolektifle tebrikle eteli. Bugün hanım kızlar bir-birden çıraylık. Kıynak olsa sahnede Artur Production! Assalamu aleyküm. Barcha nuroniy anılar. Kevatqa mehrimlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aqchashliq mo'minlar, kelayotgan mehrimlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hadam singillar. Kevatqa mehrimlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum kichik apalar, cho'ng apalar. Mehrimlar muborak bo'lsin. Barcha o'sha zalda o'tirgan bo'ydoq qizlarni. Hey! Bir qaytim front bergan. Tabriklaydi degan. Haydi sayemez. Gün bisi gün emez. Hadi. Çıraylık. Kıynapa kivatkan meyrimimiz mübarek olsun. Ne oldu bunu? Ötkürüm ayakta. Ötme ayakta. Elimde olsun. Ötme ayakta. Men ayolımda jur deymi? Men Nadiranda o'tirdim. Ne oldu bunu? Nadiran desam qancha ayolni desam? Nadiran Oldu. Hey. Töz qilqinlar bo'ldi. Hey baxshak. Bunu Allah buyursa anılarımızdan. Hey sevgen yarlarımızdan mehrim ki otudu. Şunu bir soğuk birinden tayarlap atamsızlar. Tak, soğa. Soğuk demekçi Murat Alımcan. Şahsen men bağılmış 8. Noruz degen meyrem yama üç görmeli. Müşkeri? Ayalınғы soğuk eliş gerek durus mu? Keçip kutlamaysa. Ras. Qeynapanғы soğuk eliş gerek durus mu? Ayalandığın keçip kutlamaysa. Ras. Qeynatanғы soğuk eliş gerek degine. Qeynattan pulchu? Qeynatan qilsa ne? Başqalarının qeynatısından tuğulgan günü baş günde degine. Menin qeynatamның imine 8. Noruzda degine. Təliyim o gəzək, təliyim o gəzək. Şor peşenemni qarsan. Mana menin taylayım ba. Qeynapamның tuğan günü 30 fevral. Ne oldu bunu? Fevralning o'zi 28, Niyerkasi 29 yilini o? Ile 33 mu ya? Bu qana mı? Bir 40 mu aşta qubur. Hey, mənçu. Sevgen yarımğa şarik soğuk kılma, şarik. Şarik niş soğuk olsa ne şarik? Şarik kichik olmasa. Nuqsa şarik köptür nuqsa ke. Əzən şarik deb özün alıç yaq tutmalısınlar qosta. 5 tangilikdə o. 5 tangilik şarik oğunu bilen. İçideki havanı, vozluq ne? Hiç bir akçıq sitip alamaydıgan vozluq var onun için. Hemen toxta. Şarikni ne bilə toştursa, üzən toşturam sen? Üzən ağzını bilə toştursa o ya. Hazır toştur berit dedi olsa o. Hava deydi o. Kaç havanda olsa sen? Üzənlə kötü ola. Yani şaşlıqni öldürüp durup piyaz bile yedi. Yedi bunu. Onu da ki yarım saat orbit izlevci deyim. Yok da. Onun ki tapamı değil mi orbitni? Hava deyip koydu Behçan, hava. Hava, meni bakıb hava. Beko. Akla. Undaq hava emas, undaq hava emas. Balla. Sadıgan gitede sen aşınım soğuğa da atamsın. Misalığı ben
Бүгінгі концертімізға өзімнің апамға, мамамға, қиынапамға, аялымға соңғы ретіде бүгін билет ипедім. Мана оғыл бала. Мен машында әр жылы өзімнің анамға сүйдіған гүліден бір дәсті гүл соғы қылма. Біз жылым Алла қаласа ашына қылма. Ақла. Заңла бұсылай қарала. Ұсылчығы бұсылай ғой. Шу әткерлігі тұрып, шу аялымға 8 март күні Слоня берем кен деген ғой. Сондырсың сені. Өткен маяқ. Аялынан теппіғі Слоня жігел. Аялым дапчығы менен дапчығы. Аял дапчығы мұның. Балла, мақыналар. Мен мүчі, мұны 8 мартқа аялам оны Слоня береді екен, мұны қыламаймен ғой, мен енді қыламай бердім де. Шыны біледі, бұл концерт қып белеті береді дедім ғой. Белеті бере артыраққа бәгін етсем, сап қымметлі қап туай, болдыла керек емес дедім чу. Шыны біледі, гүл түгіні кіріп гүл алай десем, гүлі қыммет қой. Менің ән бәйді қиынапам ба, ішкі сыңлысы ба, апам ба, аялым ба, вай-ей. Нем қылмеді, торт десім келді. Торт күні кірімді. Өзің еғіз егсе де. Торт яқшы тайсан қойса, өзің еғсе яқшы әмсе етті ол. Құр кетмей ішін. Торты дедім чу. Тортын әке етіп, гуманды қылдым деген әзікі. Вдруг мұны тортының сұрық өткеткен болса, қиынапам отравлей болса, қана қылмайме де кеттім деген. Тоқтайтығына болсам, мен болай деп бір кос ойын алдында епілеттім. Чауты бір нәрсінің дәмі ба. Чауты өзен подождев айтып, ені бір кос ойын едім, еп түгді шыны біле. Немні дәм кешінің білен? Клубникінің дәм бәкен ғой тортта кәс. Соғы нем болды, соға? Тоғы, пистолды коробс. Алымжан қарым. Не болды? Алымжан саңа вақыратым қапым ғына, даже мен просто әнсіреп Алымжан. Я, о емес. Уақырғын ішін болым дей. Просто аял деген сөзін алынса, мен бұдырамай қалмаймын. Ne diyorsun? Ayal деген сөзіні аңылса пұт қолыры парализованы. Аялдың қоқыды бұл. Аялың қоқам сәні ме? Яқ. Білмейме. Қоқыма, мәмін қоқыма. Райшкім дей ме? Сен неме, аялын қоқымам сен неме? Служу родной аялымға. Болды. Әркішілігі бағу, вообще әркінлік беріш керек. Мұшы әзікі. Әркіндік. 8 март қарғына. Yollan öt git basan, neyme degen çıraylık. Hemye gül. Hemye propka, teyarlık mı otkan? Ras. Bizden erkişlerin meyirimi de işte bulamdı. Başka bizden erkişlerin meyirimi var mı degide mi? Şun durust deyse, 23 fevral ayalın kelip, soğuk kın etsen, senin 7. mayı deydi. Açta deydi? 7. mayı kelip, soğuk kın etsen, senin ötketti o deydi. Duruz. Şu vaxt ne bulup ketdi bu ha? İşi 3 gün dem oldu da ola. 3 gün dem oldu? Biz şu vaxtı gaç işleş gerek mi mi? Şundayım mı? Bizge вообще бағу, декретінің ақысыны бағу, вообще бізге бөліп беріш керек. Дұрыс дейсің. Біз, тем более, әрбір балық 21 мың теңгеден беріп отыр биыл. Ашталып кетті ме? Мәшәдің мұң зарымызды етіп алмаймыз ме? Рас. Әркелік! Biz əxəxlə padişabız xanlabız. Biz əxəxlə ayallağa arman biz. Biz əxəxlə ayallanın qolu yetməz ayla biz. Biz əxəxlə sanı əməz sapas köp canla biz. Hər tanımız Vangçun bilən atıdır. Hər kiçimiz Cancal bilən patıdır. Ətgən kilib cinim günüm desən ma. Bu ayallar tədur qarab dom sevilib yatıdır. Şunun üçün toqalağın kep durdu. Onda şans əxəxlədə yoxdurdu. Bir əxəqə 8 ayaldın əsim o. Xotның қапығына тұрып, немечтай деп тұрыды. Ayal degen Xuda qo'shgan yolg'izing. Boshdan ishib ketsin sening qarizing. Uyimizda bo'lmasinmi non va choy. 8 martga ayolingga so'g'i ilish parisin. Tun kechida SMS kelsa WhatsApp'dan yuragimiz dup qildi qo'rqandin. Где-то милый degan so'zni anglasa qizg'anmasdan sestryonкасida qalsa bo'lmamdu. Şunun üçün toqalağın kep durdu.
Onda şans əxəxlədə yoxdurdu. Bir əxəqə 8 ayalning əzimi. Xotning qapığını turib, nemiçtay deb turdu. Erkinlikni sevginimiz biz biroq. Levi движение anda sanda bob turar. Biz əxəqlər erkilaymiz aslida. Hech kim bizni tushangini yo'q biroq. Ömür degan oq bilan qora bo'yoqdir. Yanchiqlarda xirajat yo'q qurg'oqdir. Her narsani ming o'ylanib harimiz. Shuning uchun amal yo'qdan 100 gramdan qaqimiz. Shuning uchun to'qalag'im kep turdi. Onda şans əxəxlədə yoxdurdu. Bir əxəqə 8 ayalning əzimi. Xotning qapığını turib, nemiçtay deb turdu. Xotin, sen meşhurlarga otursan bu. Sen nemişkinden kızgınıyorsan, talağa çıksam kızgınsın, uyga kirsam kızgınsın. Ben zaten seni düşünemdim bu xotin. Xotin, sen bilmiş kızınsa, ben bu toydan gelsem bu kostümü gibi uzun çaşlı basak uzun çaşlılarla düşündüm. Kıska çaşlı basak kıska çaşlılarla düşündüm. Şu çaşlapamızda taraflarla düşündüm. Bu Abdurrahman'da toyu çıkıştan ben yine almışım. Çünkü olur. Xotin, sınıftaşlarım telefonkusu sınıftaşlarım telefon kıldı neyse. Dostlarım telefonkusu dostlarım telefon kıldı neyse. Şu vaxtında benimle 21. asırda telefonsuz yürüyüş gerek mi ha? Xotin! Xotin! Aylar. Yem oylandı bu, yem oylandı. Xotin, sen men kızgınsan eyvallah. Al kızla bir söyleyeceksem söyleyeceksin deysen. Bunu kızla bir söyleyeceksem söyleyeceksin deysen. Ya ama da simpatişen tuğla kalan mənim adam emas mı? Xotin. Neydi bunu? Boydak mı bu? Ha, boydak. Xotin. Xotin. Jinim xotin, hech kim bilan ayolsiz boshqa qisqarmaysiz. Bu adı qayerga kapsiram qisqirib yaqindirsin. Qaytadan qo'shib bo'ldi-ku. Kunni yaqinni bujini qo'yib olgan bo'ldi bu ayol so'z chiqdi. Bunu Baxtiyorni qayerga kapsiram, Baxtiyorni qayerga kapsiram. Bunu qayerga kapsiram. Murodxonni qayerga kap. Va Ayzakamni qayerga kap. Olibjonni qayerga kap. Bunu o'zi kamani qanaqa qiladi? Ayalla yaşlı. Değmen bu, kan değmen bu, değmen. Tohta başlıyor. Başlıyor mu bu? Gülerim turib sizlarga vaqira. Har bir ishni qilmanglara aldira. 90 to'qal alsanglarmu baribir. O'z xotiningga ayolingga yetilg'ini yo'q bira. Rahmet Abdurrahman, Rasul kendine gelin. Rasul Allah bir soru. Ayol dedi. Ayolun diyen müzan ayolun bu. Radon ayol. Ayolun diyen balon mu apsi? Anısı. Bu ne? Bana çıkar. Kentok bol de. Ya vallahi topla. Topla. Bu ne? Aşk gel ya. Babayla anne ben seni saklıyorum. Şu yüzde izatmamız kaydı mı? Bu ne? Öden küçük ağzı olsun. Bahar gidip yaz olsun. 8. Mart ayol soğuk ben gelen 5 taz olsun. Taz olsun. Şunun için toqalağım kep durdu. Onda şans əxəxlədə yoxdurdu. Bir əxəqə 8 ayolning əzimi. Xotning qapığını turib, nemiçtay deb turdu.
Onu deyimiz, bırak biz bir sizlerni hanım kıza. Yaxşı görürüz. Kivatkan mehrimanlar, mübarek olsun. Aziz. Осы дақылған яқшы болды да, әнді үйге спокойно кірміз жүр. Спокойно. Спокойно. Қана кірсе, хотын алмай бөтек деп. Bilen ramak gelip meşrepni başlayını 30 oğul çakçıkını beni anlayını Bayramın çok gülerin alsın gönüllerini Mukamların namazı yarınlatın alemni Mukamların namazı Canınlatın alemni Bugün bayram dostlar, bugün bayram Oynaylı dostlar, bugün bayram Yaşlaylı dostlar, bugün bayram Günleyli dostlar, bugün bayram Bugün bayram dostlar, bugün bayram Oynaylı dostlar, bugün bayram Yaşlaylı dostlar, bugün bayram Günleyli dostlar, bugün bayram Dasturxonga jam bo'lib qeni yayrayli Ro'naq terib ko'ngilga do'stlar o'ynayli Bu umr shodlig'ining birga bo'layli Arzularing ilkidan mangu yashayli Arzularing ilkidan Mengü yaşaylı Bugün bayram dostlar, bugün bayram Oynaylı dostlar, bugün bayram Yaşlaylı dostlar, bugün bayram Günleyli dostlar, bugün bayram Bugün bayram dostlar, bugün bayram Oynaylı dostlar, bugün bayram Yaşlaylı dostlar, bugün bayram Günleyli dostlar, bugün bayram Bugün bayram dostlar, bugün bayram Oynaylı dostlar, bugün bayram Yaşlaylı dostlar, bugün bayram Günleyli dostlar, bugün bayram Yaşlaylı dostlar, bugün bayram Günleyli dostlar, bugün bayram Sen canan söygünüm Üzen köygünüm Ben sana aşık bolup kalgan
muhabbet otida yangan жүрегім, aşık жүрегім. Yetemez buldum sen goya asman, bir vapa bulma hey güzel canım. Keşe gündüz oylayman seni, nime uncha qiynaysan meni. Yollarımda telmürüp divanı buldum. Keşe gündüz oylayman seni, nime uncha qiynaysan meni. Yollarımda telmürüp pervanı buldum. Süygü bağımda, bugüne daim yanımda. Sen gülüm, reyhanım gülüm. Men bulbulun bulup şu bağda, nakşamni itay her tanglar atqıça. Gündüz hem kecha, yetemez buldum sen goya asman. Bir vapa bulma hey güzel canım. Gündüz oylayman seni, nime uncha qiynaysan meni. Yollarımda telmürüp divanı buldum. Kecha gündüz oylayman seni, nime uncha qiynaysan meni. Yollarımda telmürüp pervanı buldum. Gündüz oylayman seni, nime uncha qiynaysan meni. Yollarımda telmürüp divanı buldum. Kecha gündüz oylayman seni, nime uncha qiynaysan meni. Yollarımda telmürüp pervanı buldum. Kecha gündüz oylayman seni. Şahmurat Bahramov. Senin artık şan var mı bu жалғанда? Еркелеймін шаттанып анам барда. Алмағашың жайқалған, жапырағын кең жайған. Жемісіңмін мен сенің аялаған. Жаным ашып құшағың алтын бесік. Сол бесіктен тербеліп өніп өстім. Мақтанышың болайын, қуантайын әрқашан. Жалғасыңмын мен сенің асыл анаң. Мейімін теңіздей асып тасқа, көздеріңнен айналдым нұрын шашқан. Арманыма жол сілтеп қуат берген анашым, қадіріңе жетсем ой анам менің.
böstüm Maqtanışың bolayım Қуантайын әрқашан Жалғасыңмын мен сенің асыл анам Сенен артық жан бар ма бұл жалғанда Еркелеймін шаттанып анам барда Алмағашың жайқалған Жапырағын кең жайған Жемісіңмін мен сенің аялаған Жанан ашық құшағың алтын бесік Сол бесіктен тербеліп өніп өстім Мақтанышың болайын қуантайын әрқашан Жалғасыңмын мен сенің асыл анам Жанан ашып құшағым алтын бесік Сол бесіктен тербеліп өніп өстім Мақтанышың болайын қуантайын әрқашан Жалғасыңмын мен сенің асыл анам Мақтанышың болайын қуантайын әрқашан Жалғасыңмын мен сенің асыл анам Артур Продакшн продюсер орталығының достары Лайт Бенд тобы рахмет сіздерге. Рахмет. Həvəs qılarmız daim özgülər ismiga Uyğur ismi Uyğurğa yarışar cismiga Nazuk bədenlər jürək məngü yaşar nazugum Şuna vurğuydu daim tuygum Uyğur qızın ismini qədirləyli barını Kökə yetküsün pərvazını Kökə yetküsün pərvazını Erkiləydi qəlbi naz Gülnaz, mihrinaz Canlı alar qəlbi yaz Gülnaz, zıl avaz İlham verer hər qədəm Badəm, gül badəm Aşıq etken gül sənem Güzel çıray mayrəm İsmim benim özlüğüm, şatlığım, gururum İsmim bilen bek meşhur, əzizim Uyğurum Güzel bulgaç namimiz, Gülxan bulup yanimiz Əcdadımın can armanı biz Uyğur kızın ismini, qədirləyli barını Kökə yetküsün pərvazını Kökə yetküsün pərvazını Erkiləydi qəlbi naz Gülnaz, mihrinaz Canlı alar qəlbi yaz Gülnaz, zıl avaz İlham verer hər qədəm Badəm, gül badəm Aşıq etken gül sənem
çıray mayrem. Mihrinaz canını ağlar, kalbi yaz, dilnaz, zıl avaz, ilham birer her kadem, badem, gül badem, aşık etken gül senem, güzel çıray mayrem. Rahmat. Hayatta yaşaş başqaça, atının mehri muhabbeti başqalarının özgüce. Mevlid olsun 70, 80, 90, 100 yaşqacha. Atanı ba hayatta yaşaş başqacha degenge. Atanlarımızını bardı qadirlayli qeyrindaşlar. Sahnede Nazım Rozaxonov, Ruslan Noruzov. Hey dostum asmanga yatsımı kolum, tağlardın aşsımı sületlik boyum. Yoxnumu bar kılsa dületlik yolum, Gəmgüzar atanı taxtında bilgin. Yoxnumu bar kılsa dületlik yolum, Mihrivan ananı bəxtində bilgin. Cahani kəsmu şanu şükrüdür, zorlar qiyatsmu devlet kudreti. Zorlar qiyatsmu devlet kudreti. El jutun aldıda jutmay hürmütün, Güzar atanı taxtında bilgin. El jutum aldı da jutmay hürmetin, Mihrivan ananı bəxtində bilgin. Güzeller seni süysümü, İşkında ut bulup lalap küysümü. Var alem aldında bişin eksümü, Gəmgüzar atanı taxtında bilgin. Var alem aldında bişin eksümü, Mihrivan ananı bəxtində bilgin. Şulardır bu günge seni yetküzgen, Gemil ya uykusuz tünler ötküzgen. Gemil ya uykusuz tünler ötküzgen. Balam der yürektin işin tükküzgen. Gəmgüzar atanı taxtında bilgin. Balam dem yürektin işin tükküzgen.
Tehtinde bilgin Nazım Rozaxunov, Ruslan Noruzlu. Jürgüm sana Şam aldın mı bek aldırar Telpüner ana Sensiz goya sekramen Yağmurga teşna Kelinimga amrığım Külüm kelmana Kelgine yenimga gelke Sığıngan baharım bolup gel Yıldızlaşın çekip Köp asmanda Ay bolup dolup kel Kelgine yenimga gelke Sığıngan baharım bolup gel Yıldızlaşın çekip Köp asmanda Ay bolup dolup kel Sana canı ten bilen Ay çekren küs aldığında daim men bilen Mest buldum yar veslinge bir karşımda Men bile ötsem deymen sen bilen esla Kelgine yenimga gelke Sığıngan baharım bulup gel Yıldızlaşın çekip köp asmanda Ay bulup dolup kel Kelgine yenimga gelke Sığıngan baharım bulup gel Yıldızlaşın çekip Köp asmanda Ay bulup dolup kel Kelgine yenimga gelke Sığıngan baharım bulup gel Yıldızlaşın çekip Köp asmanda Ay bulup dolup gel Kelgine yenimga gelke Sığıngan baharım bulup gel Yıldızlaşın çekip Köp asmanda Ay bulup dolup gel Gül boyida bir kızını gördüm Saçı sombu kanı berna Saçı sombu kanı berna Yüreğimde sevgi otları Yenip yana görüşke teşna Yenip yana görüşke teşna Aşık oldum sana Gün bir mana Muhabbetim yok seninden başka Aşık buldum
puedo cantar y a tu corazón llegar. Yo no te miento, yo te digo la verdad. Yo no te miento, yo te digo la verdad. Quieren hacer lo mismo que tú, lo mismo que aquel. No tienen identidad y no lo puedo entender. No tienen identidad y no lo puedo entender. Te voy a demostrar que en mí no hay lugar para la envidia, para la falsedad. Solo debes lograr ganarte tu lugar. No imites a nadie para que puedas llegar. Y te voy a demostrar cómo me suena mi metal en Kazajstán. Y no te vayas a equivocar con mi amigo Pacha. Y déjate de chacha, mira cómo se mueve esa muchacha. Esto es fiesta y pachanga y un guri Cuba. Y aquí te canta la figura. ¡Ja! Abreviatura, abreviatura. Aşık buldum sana, elinden vurmana. Muhabbetin yok seninden başka. Aşık buldum sana, elinden vurmana. Söyleyeyim hiç kimde senden başka. Muhabbetin yok seninden başka. Barkatmasın. Los Cubinas grupsi. Hazır sözleyme ben sözleleyme de bir dağıtın davay sözle. Sözle davay. Ankara mayaktaki kız özü bir şeyliksin dolanlıklarının şapkası okşaydı kendisi. Davay. Арнольд Шварценеггер. Мои не три желания. Амас. Мен Uygurca Çuçun Bey. Mone! Sen anglisin de deysen ku. Plotni abla mıydı o? Kopya hilçemeden ku bunu. Rahmet. Bugün biz Eleytan konsertimizge teklif kılgan mehmanlarımız Los Cubinas grupsi. Üzanla yaxşı gördüğün Artur Akam İlahonov'niki naqsi Aziz Yar'ni ipke oturdu sizlerge. Merhamet! Merhamet ile! Si
таң батты. Күн мі батыды? Осында қып күнлер өтіп атыды. Үш оғылым ба? Үш оғылым ба? Çoğunun ismi Erkin. O Astana'da. Çoğun hizmette. Oturançısının ismi Azat. O Almatı'da. O çoğun hizmette. Biz ana uyda. Kendisi bilen. Elim boşun teyip koyup meke. Ahırkı patron. Oşun bek otu da hazır meni. Oşun kara otu da. Bu uxlap kaldı mı bu neyim ne kötü? Kreş. Kreş bunun ismi. Hey Kreş. Kürüşüm. O dada o. Hey. Paşo. Hey ne oldu? Kötü. Assalamu alaikum dada. Aleyküm selam. Еріп кеттім ғой. Ұқлап қалдың мен, нем қуатса? Не, ұқлайма дада. Оны каллампады қошқан ғой. Оны біздің мөңгізім бұл қисық маякалымыз жүр. Мұны қақының осы кіріп қечіп тұмайды дегені. Аран қошып әттім падыға. Ақыз әтті адамны. Қечіпті. Шоғы қечіп тұмайды. Қачыды о мая. Заманысы да талай маяла қашты ғой. Талай мая зояла қашты ғой. Дада? Маяланы тұтып. Дада? Зояланы. Дада? Немді оғатса содан кетей? Тауам оны өзіміздің маякалымыз жон бір мөгіз сұнық жо. Ашы даватына қақынан олысы қечіп тұмайды арам пады қошу әтін даватына. Мәмәштің даватына? Садан кетей зоя дайсан, нәнің зоясы бізді? Бізді бұрын зоя деген қалымыз батты. Сен білмейсің оны. Зоя. Чай қой. Чай ішелі, қосақ ішіп кет. Құя. Күрішімей. Мұзда қып күнне өтіп атады да. Тоқыланым шықырып әттің ма? Дада тоқылан ұнтық қапма. Чай шуалайлы, сық чай, қосын, ямай ішкет, аз шықырит ма? Қосақ ішіп кетті ғой. Бала. Қойғына ма телефон оны? Не болды? Сен бұл тұсаң мұл телефон, отасаң мұл телефон? Садан кетеді адам, біздің одноклассник ақы сыныпташыларым ғой, ағелерім, WhatsApp несі атыды ғой. Қыр, азыр. Ятқанды ғой мәлі сені құшақлап ятатқан ешкімен жоқ. Мұны чай ішкен досым кішіне мұн дәстіқанды бісмілла деп отасаң шу? Мақыл, азыр. Балла, давайте кей езі шайла. Болды, ман, дада қоқайын болды, қапым ғына. Ағына, шайладым. Қосақ ішіп кетті ғой. Акаңлардың қәве жоқ ма? Акамладың дәмсі? Бір 3 күн бұрын қәвелешкен. Чоң акам телефон қысам. Азыр ішілерім нұрғын. Кеузем қәвелешме деді. Мақыл дедім. Рас, кен. Азат акамға телефон қылдым. Азат акам телефон қысам. Азыр аялымны доқтырханы қиып кет бар ма? Кенерек өзім қәвелешме деді. Шо жоқ шана бұлай 3 күн өткетті үш. Келіміз дегеннің параңыны қамады ма? Оны торлық ештім деймде дада.
Алдыда ağırotman desem doğrulan öğüt ötüp yani kemde? Білесі ақ ода да. Акамлағы керек нәрсені бір хабарлашып жатсақ әуіт үйтіді ғой, нем керек осы, doğru керек mi o? Ne kar? Sen kana balarıysan ha? Bana aşlan doğrular gerek mi ha? Bana özür gerek. Ben özür kögüm geldi kandı belkim. Oğullarım boğan ki bana kucağılgım geldi kandı. Bana bir deskan oturup muңdaşkım geldi kandı, sırdaşkım geldi kandı benim. Yani düşünü atmıyor da енді білсен ғой, акыларымнан оқыты жықау, юған заводланы ішілтіді ғой. Керек нәрсені әуіт бердім, телефонды хава қып тұрды ғой. Қанда қып кәгізсі қолды әбіланы. Күрі, оны қығына. Телефонun ağı ne? Oy, toğada da az birden telefonun koy dese, birden al dese ne olsa? Oy, ağı ne telefonun? Ha. Çoğun kanlı telefon kıl, erkinka, mınaqda ya. Sözleşemse özüm? Yok, sen sözleşse. Aha. Erkinka, dadam öl kaldı deydi. Toğa. Sadan kete dada nim degen o? Endi mınaq, yağan qatmıyor. Toğa, Xudayım. Dada Allah çeksiz şükür, ten salametliğin yaxşı. Yapamız bir yerin ağır otam. Ya. Bizden doktorxan tonuşlar жоқ қой, жүрі апыркеле көзіп келемесін бір. Endi ben sapsaq adam qanaq uya görmen demiş görmen büyük adam büyük. Toğa, sapsaq adam nima, özümнің akılarımға dadam öldü deyip qanaq deyme? Bana telefon hep, alo erkinka, dadam öldü deysen boldu. Toğa, xap. Dada sadağan ketey, Allah çeksiz şükür. Мушу үш оғылға дада. Анының орны ана, атының орны аты болып кеп атса дада, дұрыс ма? Башта қуатты. Өз уақытыда мұны қорарымыздыки ақырқы маллан сетіп, ішкакамны чоң оқыш орынларға университетлағы үшадың ғой дада. Мана қошы сенің ақаңдың ғой. Қызыл диплом біліп тұрып азыр мана чоң оқыш ішланы қуатыды азыр. Қызметті, чоң қызметті ғой, заводларды қарап атыды. Күре, не заводса сен, мана эплі ака, дадам өлділді қойсан болды ғой, бір иғыз кеп қой. Әші дәлемемсің? Әші бір иғыз параң, оңай параң ма? Оңай алдында, ака, дадам өлді дейсе бітті. Мақұл, азыр. Мана дәуетмем саған. Мә? Қыл мә? Өзіңді. Дәуетмем мә? Мен өзімді, мен өзімді өлдім деймем ма? Тоғада да мен қалдық дейме, өзімнің ақылырымға дадам өлді дейме ма? Қызық сөзлейсе ке? Күре. Bir iğiz gap qo'ysam, bir mishkab gap qilding ku sen, ha? Manchuqa Baxchan chaqirib kirib manchu. Qaysi Baxchan? Baxchan chaqirib kir manchu. Ma qo'shnimiz Bekonayni. Nima qilsan? Kir. Chaqirib kir deganki, chaqirib kir. Ma'qul. Kir. Tay, hozir salaman. To'a. Xap. Kepim kirman suv oldingmi oxirgi vaqtda? Mashaq qilib balarim kagiz olmayman deyman-da. Mening navrlarimni ko'gim keldi maslan. Mehmet'le Nevrus'un söylep çıkıdı. Ma Abdullah olsa balsız götürüp ola çıkıdı. Ben bu kreşini götüreceğim ama. İtak 30 yıl oldu bunu götüreceğim. Bu ya öz xotnam de. Ya mağam dedi kendik. Hazır abi, Baxchan, ma qo'shnimiz bor, Baxchan degan. Aytilib Bekonay deyman. Bekonay. Bu to'y nazirlarga chaqirdi bu-chu. Shu chaqirdi, hozir deydi mushu, deydi. Men buni bunaqa nima qilib qo'ydimisam, mushu deydi. O'lja cho'ntada. Ey! Ana. O'zimning bolasi. O'lja cho'ntada. O'zimning bolasi. O'zimning bolasi. Ke bola. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hey, o'qib otamsan? Çoğun bo'lganki sen o'qimaysan? Qatsag'on deyman. Baya go'shigan, shim qarab baqana. Bo'l dada o'zing duo qilayotgan. İlaha amin. To'g'ri bola qasaqamiz. Allohu akbar. Amin akbar. Rahmat tazim ma'qul bo'ldi. Ey. O'tag'i çay içimiz. Çay içimiz. Zan yaxshi. Yaxshi tezlik bizdan çay içotamizlar? Çay içotimiz. Tamatni dilama? Tong atmasdan tamoq atga yerimiz yo'q-da. Tuxum bo'lsin qo'rsalaman. Hozir qo'ramiz. Keyin ketin.
Peskende sizler başı piyaz olsun yok ya. Ben de kıyım samsak piyaz. Hazır aldırma to'xtab aka. Erkin terip. Anca jonda da. Şatını gün gayret akamdan nazar diyor mu sen? Sen tushni chaqirib ketding. Chaqirdim qo'y, men seni Men mijozim yo'q, uyda yotdim. Ağırdın mı? Bir kısım Ya, buldun mu? Ya mana Tramay yotdim. kaldın mı? Ya Yetip gözün birlip gördün mü? Voy mana. Güzel sözler kaldın mı? Mana yotdim, mijozim bo'lmaydi endi. Grip de. Aka. Anca jonda da. Sen hatta Tolekamdan balsang mal gurchig bardigan sen? O tushdi, sen chaqirib keldingmi? Her ayol bile saat 12'de aka. Bo'ldi. Aytib boraman, uning boraman. Anca jonda da. Anladın mı? Nima bo'ldi? Anladın mı, anlamadın mı? Endi aytmam sen nima bo'ldi? Döngmeldeki Tolekamdan malını kim alaket bilemsen mallarını. Ya mana Tolekam. To'likdan mollarini o'g'irlab ketdimi? Kim? Zarina demning beqvogan bolsa o'zining bolsa emaskan. Voy, men nima davotida buni? Ya endi To'likning mollarini ketishdi shunday mana. Aldın mı? Nima bo'lding? Mo'ytakam baqı mo'ytakam. Unak. Mening axir to'g'rim qurib qolgan ku. 16 kun begim dakannikle begledim. 30 kun bo'ldi, 40 kun bo'ldi, 50 kun bo'ldi chiqmaydi juju. 16 kun mana qolsa puluq qildi. Voy, asingib chiqlamsan? Voy, savdoga ketay. Qarasa qo'ymaysan. Ya bizda tuxum degan bor, hozir berdi. Tuxum chiqib berma qo'yandi. Hozir beringlar, пожалуйста. Bermagan. Ya. Aka. Anca jonda desa aldın mı? Nimani? Aldın mı, almadın mı? Nimani? Aldın mı, almadın mı? Voy, aytmam sende. Aldın mı, almadın mı? Anglamadim. Teg bo'lmadi, bosmasan deymi. Voy, men nima davotida buni? Aka, erkin kan terpadingmi? Mana. Ya baxcha. Mana ne? Voy, rahmat anca jonda da. Hey, to'xta, mana. Meniki u. Senmi? Erkin kan tanıysan o men cho'ng o'g'limchi. Erkin. O jiplar bo'lma. Voy, o bolam ya. Ashning hozir telefon qilib, Erkin aka, dadam o'lib qoldi deysan bularni. Erkin akam da so'l qatmanmi? Men davotida buni. Sen ugaydan chiqganda sen sizlarchi. Men onun o'zining datsiyman. Nima shunday qilsin? Tirik qo'ysam. Voy, mana o'ynab anqotma. Deymansan. Yaqinmi? Mana o'ynab qo'yapmiz ku, men mana qo'yapman. O'ynab Davata bo'l. Erkin aka dadam o'lib qoldi, biroq yaqinda qo'ydaymi? Voy. Ya biroq yaqin deganda dema endi. Erkin aka dadam o'lib qoldi degan bitdi. Bo'lamda? Qanaqa o'lib qoldi deysiz-chi? Meni zuddikilarsa so'raydi, qanaqa o'lib qoldi deb. Yana da variantlar bor. Ancha cho'da. Sen kirganda ketib qolibdi deyman. Ketibdi deyman, ancha cho'da. To'xtabdi. Onun vaqti yo'q. Cho'ng zavodlarni ishlatadigan odam o so'rab o'tamaydi unda. Yamir variant bor. Bakın mengiz yo'q qalang bor. Ancha cho'da deb qalaq chep suytgan, sevdi voy, qanaqa qilamadim. Davotida buni, ha? O so'rab o'tamaydi, mana Apple davetgan bo'ldi. Yamir variant bor. Su cümletga çok iyi deyman, ancha cho'da. Mana qo'yayım o. Ya bunu soğudu sudu benim kuşurma. Rosti? Ha? Yazı köçök etke kış tepaptı deyim. Bunu. Et degan et. Balesi. Ranji qoldi, ranji ketdi. Bekonayni, baqatayni. Itdi. Alda kettin. Bo'la. Hozir. Alo, kurash. Qanaqa fikam ahvoling yaxshimi? Men kurashamiz-ku, men bu bekonayga torma qildingmi? Bekonay fikam qanaqa ahvoling yaxshimi Yaxshi fikam? aka, o'zing chini qotsa. Ishtidim men fikam, men yig'in kirib boratdim, yama oldirashdim fikam. Sen aldingmi? Nimni? Aldingmi, olmadingmi? Anglamadim fikam desam. Sening sinfdoshing G'uncham bor-ku? Nima bo'pti G'uncham? O'zining yo'lchini ig'raya o'qibdi. Bo'pti, endi fikam. Chiqib yaxshilik-ku. Nima qotsa? Ishda men yig'in kirib boratdim fikam. Yama oldirashdim. Keyinroq xabarlashaylik. O'zing zvon chiqarmi menga? O'zim. Vaqtim yo'q. Erkin aka. Nima bo'ldi Sen fikam? oldingmi? Yo'q. Hech kim demadi, dadam qochib qoldi. Alo, uy. Aytdingmi?
Хош келіп, дадан қашып қалып мен. Мұн. Хош алып кетті сені. Доғытып мұн? Тез қала қылды. Көшеткілен шақырыйды му? Тоқта, ота мәке. Азатакан терпе. Азаткан терпе. Анжы чыды да. Оның қымдаймыз ма? Анжы чыды да. 500 теңге бермесе. Немеге? Әркіне капсе өліп қалды дедім ғой. Мұның. Мен тірек қой. Мен нәзірлік өліп қалғанын 200 теңгені шақырма. Сен тірек қой, өліп қалған сені дамаймын, зато машин, расчет. Мұн. Құдайым сақсыз деген мұнда отырды мұны? Бикам өліп қалсаң ғой, мен амаймен şu anda растауат. Мен саңна шиді болшы керек. Яқ. Сен оны чатты қоңымыз. Сен білім ақырек сақыным. Әзір. Бә. Ештең мақұлыпты, аман бол. Отағын алдырма. Ал менің отыран жоғылым білсен ғой, Азатаканы. Азатакан. Алмады өді күтті. Білмен ғой, Азатакан. Не болып ташының біраз оқаттың ме? Ештің болмды, ашынағым әке. Ашынағым ашта телефон қылып, Азатака дадан өл қалды дейсе болам да? Мұна таймы? Азатака, сенің дадан біле күреш, ұқарды кет қапты деймі? Мұны... Угар дегенді қара. Мана деп қойсаң бол ден оныңға. Манда қуалық болдың сен. Яны рәнші қалды. Балесі. Кімнің балесі? Беконай мо дейді, беконай мо дейді. Алда кеттің. Боле. Алда? Алло, күреш, қанавкам? Мен күрешті қайсылы, мен ғой, беконай ғой. Беконай қошнады. Қошнанға. Қанавкам, яқшыма, апырың дадылырың тей шықты. Яқшы әкәт, тейшілік. Өзің чын қылсы? Яқшы ема мұны әдаңны доқтыр қиып келген фкам. Әдәм доқтырға кепті, бірәз болыпты да жиын. Нем болды әдәмге бірәз болып қалды ма? Ештім болмыде мұны тішіні көстілғанға мұны стоматолог қиып келген. Тішіні көстілған стоматолог кепті. Зірәт, компьютер бірәз етті құртылды тіші. Чупа-чупыс бірәзлерін бәдіңлады, компьютерін бәдіңлады. Тішіні тұз білән чақап бәсім анда. Елім аяқ пішірім. Елі арақ. Тишіді қоймай сүрксін, қоймай. Мақыл, рахмет фкам, да қойма. Не болды, бә алдыраштым фкам? Алдыраштым деймі? Малла мәрі отыр тәмсі? Ака, өзің звончы қама маңа? Сән маңы звончы қотсың? Бірек отырағын емес, бірес деймі азыр. Не болды, фкам, жығылмысаң? Отадың ма? Отадым, мейт дейді фкам. Менің Samsung телефоным экран шықыл кетті. Вай, әнді ашынғым жығыламды, мен саған кәгенді ип берме фкам. Ибрам сен ме? Ип келме. Үйтін omsa meni. Расында, дәбеді ұнты қапман ғой, ішемсің аккаунт сора дадан қачу қалды, раста атма. Неме? Бөдің ма? Алжа жадан сен қырып ташлағаттым ғой. Мана, дедің ма? Болды. Бәштен бәсі. Отачы. Немеге? Әркіне кам дейді, мен азда кам да отмам. Мен тұғына. Масаң, қазір бәдім ғой 500 тәңк. Мен қазір дедім ғой азда кам. Яны вермем мұныңға? Яны бәгін? Мың тәңк бәсіңіз да жөп. Болды. Болды. Көжет кілін чақылы деймі? Үші біле ятсын бір беретізге деймі әмсі? Бақ. Итма. Ешкімге итма. Оны ойнап қоятымыз. Жаның ма? Тылшатакамы да қойшы, тылшатакамы құлығы паң аңылмайды бекам. Итма ешкімге. Отырдық. Сен әбзәтін бір дәуітшін керек ма? Сен мана шыдап жүремемсің жоқты? Мәні дәймен, мақыл, мәні дәймен. Өрмәт қосыла, азыр кірмей тұрыңа, бұрық бір жылыз кіріңа дәймен. Кәткен айма. Шықы. Мен ішіні кәйтіп тұрмын, ішіні кәйтіп тұрмын. Шықы. Шық дәйме. Мана не мана қылды? Мен бәйтіп тұрмын. Ой, мұны. Тоа, қап. Дада нем қығының лабы. Үш бітті ғой. Үш біткемлі азыр ақамла кәсі мәнім дейме? Сен ештіп қойды. Күрә, мақыра. Мәйлен, мұны еп қой. Мәйлен тазла, мәлен сұпыр қой мәйлен. Азыр ақаларың кәсі ұят емес ме? Ұят емес ме? Мені тылайды. Ой, сені тылымайды. Сені мүш тылайды. Әнді бекан, сән деймі да бәқчан дейді ғой. Немді дәйме мәзір. Мен бірден етіп дәмей олай. Күрә, манын үшін тазла. Варен сайлан açқы, ақаңладың ұят. Бұла неме ауыды деп ештімем. Мен тоқылан шықыр өйтәйші жану ала. Тоқылан тек шықамының ма? Ұнты қапма ғой. Ой, сен. Балдарым азыр. Бұл кәсіп қанақ. Құшағылап бана кәп қып дәймені.
Ит olmayman mı birden? Ay dadam. Ay dadam. Dadam Dadam. Bu qanday qo'yib ketgini? Dadam. dadam. Deyman men. Deyman. Kurash ukam. Dadam. Dadam. Qoraloq patmay qoldi bu dadam. Dadam. Dadam qayda? Amca çocuğum kaçı koptu da ya. İyi baytılmayı oturattı o. Ay kandan mıklanı. Hazırlı mecburum oturattı o. Tova. Kandan mıklanı. Yazım o kan kaldırıla. Üçlü yazım atacağım ama. Kaçak geldin la. Qanday yaxshi bo'ldi qarg'ina. Qanday bo'lgani bu? Bilmeyim ben gül normal değildi ya. Tova. Dadam o'tib ketdi. Istıkı. Telefon ikrana geldi ama telefon ikrana geldi. Ay dadam. Ay dadam. Ay dadam. Erkin aka. Amca çocuğum kolum tutuştu canısı o. Mak bakrab oturup bilem senim dedi. Nim dedi Fkam? Çok oğlum kese bir konay. Açtık it bakına sana şıkımın tek besin dedi bir kala. Ay, Magna zaten. Biri Fkam, Magna ağına ay dadam. Bu qanday bo'lgani? 5 mı diyeceğim uzun diye. Ay dadam. Qanday bo'lgani bu? Astaka. Ay Bekonay. Oşu dadam seni makta ketetti o. Ben zerikkende kirip yenimde sözlep oturup beredi ketetti o dadam. Koyma bilmettim bunu torluk. Benim amca çocuğum kolumdu canınızdı o. Nim dedi? Benim ahırk söz ne dedi? Ahırk söz nim oldu dadamdan? Bir günay pult ve televizyonun astara katkına dedi o. Benim senim dedi ki. Nim dedi? Aşı oturunca oğlum kesse bir günay. Sana 5 bin tenge bese. Ve aşı oğlum dirazu gitmede ketti o. 10 ming tenge vereceğim. 10 ming tenge. Dadam razı bolup ketsin şu. Dadam razı. Nasıl razı? Amca çocuğum yukarı bir kırçık etti de. Tova. Ay dadam. Kandak bolup ketti bu Erkin aka dadam kiri. Bu qanday bo'lib ketdi? Qanday qilmiz endi? Ay O dadam. şeyler oturup ketetti o dadam. Ay dadam. Ay kurash ukam dadam kiri dadam. Vay. Ay dadam kiri dadam. Astagfirullah. Dadam bu. Dada sen tirik mi? Dadam bu. Dada. Dada sen tirik mi? Sen mi bu dada? Ota. Ey ahmak! Bu ne qilinglar? Mam chaqa Bekunayni. Ey sen adamını öldürüp tirik adamı öldürdü deyse. Bishing ishlamdi sening ha? Ey men şu ayalımını doktordu koygan sen şunu düşünemse. Chaqaman Bekunayni. Çakaman. Chaqa. To'xtat. Dedim dadam men tilaydim ushla deb. Dadam bu. Nim qilinglar ha? Dada bilsa-ku qanchalik ishlarim qoldi. Cho'ng bir zavod qarayman. Bir hamon odam qo'l ostimda. Ular ko'z sepsimsang bo'lmaydi. Hey bu qilinglar dada. Bir hemen adamga qarab tursan bo'lmaydi. Bir tal dadangni yo'qlamsan bo'laverdi. Dadam de, yo'qlab turmiz-ku, ahvolini so'rab turmiz. Yetishmagan nimani yetkazyapmiz dada. Bala. Sen ma uy kelganingga qancha vaqt bo'ldi? Keldik-ku dadam shu yaqin arada. Bu yaqin arada bo'lganga 2 yil bo'ldi sen kelganingga. Endi dada, ish qanday qilsa, ish. Uzang deding-ku dada. Yosh vaqtingda gachi ishlab, jag'dingni yasab ol. Biz vaqo. Rahmatlik anang ikimiz. Sen Moskvaning chetida armiyada vaqtingda og'rib gospitalda yotgan vaqtingda uydagi oxirgi to'paqni so'yib etib yo'lni so'roq demay qishni qish demay sen ko'rdigan bag'an ashaga. Dada, endi sening har bir qilgan yaxshiligingni hech qachon unutmaymiz.
Hem de bir topak deyse dada orduğa onunu bağlap edim go. Kereksen yanı onunu bağlap verey cinim dada. Mana oğul bala. Mana oğul bala. Sen çözsen. Sen aşı öğlengende ayalımdın. Tekli ayalım go sen. Sen ayalının xotunu opsa. Ayalının xotunu opsa. Muş yakında balcaklarımni ayalımni elip senin kışın kelip hoşlaşay degen. Hoş. Ayalım balcakamni elip ketelgi köşkünü atmış. Çetel yaxşı balam. Çetel yaxşı. Biroq men sizlarga bir nima aytib beray. Kel o'tiringlar. Kel, yaqinroq kel. Taqdirning taqozosi bilan vatanning beshiga ig'ir kun tushib atamni kommunistlar tutqunlikqa oldi. Anam atamning bir ig'iz so'zi bilan meni Qozog'istonga ib mamdi. Elim esimda. Chegarda minglagan odam. Cho'ngimi bor, kichigimi bor. Anam bana, balam, sen aldыды mangın. Ben jüklen götürüp kaynandı mangın ben de kaynımdı kalgandı. Çigarga yetip kele yakın. Anam xeyli jırak deydi. Ben çegardın ötüşüm kıla Sovetning soldatlari chegarani taqib etdi. Men bu yoqda, onam bu yoqda qoldi. Jig'izeri kuchaydi. Men apa deb qoldim. Lekin men onamni ko'ramdim. Sovetning soldatlari meni odamlar o'tag'izga mashinalar o'tag'izib Qozog'istonning shimolidagi Jitimlar uyiga kelib keldi. Shu yerda maktabni bitirdim. Ondan Armiyaga ketdim. Biroq men onamni bir minut unutgan yerim yo'q. Armiyani bitirib kelib şu anamga ana vatanimga yaqinroq turay deb o'sha yezib kelib turdim. Bilamizlar, har tongda xuddi do'ngning uyqudan anamni ko'rib qolgandek uzoq qarab turadi. Kun chiqishdan shamol chiqsa, vatanimning shamolini ip keldi deb to'ymay nefes alattım. Yıllar ötüp, zaman özgürüp, chegarlarımı içilip, ben anamni ko'rdiğimda vatanga atlandım. Canım anam, seni bir köse Sığınışның alemlik otlarını bassam degen oy bilen ben şu özem
çoğun boğan koçuğum kırıp geldim. Şu koca, şu dar koca. Ben ağinlerimden bildim oynap, top geçip çoğun boğan koca. Top üstüne yüzümgü sürtküm geldi. Bizning uyning yanında adamlar toplaşıp durardı. Men de koçumuzni to'y bo'layotgani o'xshaydi deb qopdim. Lekin yig'ilishgan seri şu toplaşıp turgan adamlarning yüzüde tabassum emas. Aksincha tushkunlikni ko'rdim. Anlasam anamның 7 nesli gibi ettim. Oylumuzun oturuq kep. Oylumuzun oturuq kep barcha ovozim bilan anada baqirib shiqlab ketdim. Senin bilan uchrashishni qancha yillar armon qilgan. Bütün ömür qilgan armonimning o'rnida sening so'q qabringni quchoqlab qoldim, ana. Otağına dada. Dada. Canım dada küçük gidemiz. Dada. Dada biz hemminiz çendim. Küçük gidemizdi dada. Küçük gidemizdi dada. Ben her yıl berip anamның qabriga duga o'qib kelayapti. Endi men anamның qabrini nima? Ana vatanimni ko'ramaydigan o'xshaydi. Hey ulug' Allah, hey ulug' Rabbim, hey Parvardigorim, qarindoshlarimni omon qilg'aysan. Ben tuğulgan ana yurtumning to'pisidan alg'ach kelinglar. Şu ana yurt sevgilerini tuproqlardan so'rab kelinglar. Ana yurt sevgilerini
Topraklardan sorap ilinglar Aksakallık ovalarniki Dertlerini anlap kelinglar Ak yağlıklık mummalarniki Çeksidin süyüp kelinglar Ak yağlıklık mummalarniki Çeksidin süyüp kelinglar Büdürük sebi ballarning Şığısını anlap biqinglar Derdi tola miskin yaşlarning Arzusunu bilip kelinglar Derdi tolam miskin yaşlarning Arzusunu bilip kelinglar
çaxnaydı. Ben oyrasam meşrepte yar könglige yakmaydı. Çaxnaydı yar çaxnaydı, atlas kuynak çaxnaydı. Ben oyrasam meşrepte yar könglige yakmaydı. Başlap baray seylige, vafadar yarın turup kirme köngül keylige. İgiz igiz düngde görüner bizning nigar boyları. Meni süydüm deydi yar, aşkısıyda oyları. Çaxnaydı yar çaxnaydı, atlas kuynak çaxnaydı. Ben oyrasam meşrepte yar könglige yakmaydı. Çaxnaydı yar çaxnaydı, atlas kuynak çaxnaydı. Ben oyrasam meşrepte yar könglige yakmaydı. Çaxnaydı yar çaxnaydı, atlas kuynak çaxnaydı. Ben oyrasam meşrepte yar könglige yakmaydı. Çaxnaydı yar çaxnaydı, atlas kuynak çaxnaydı. Ben oyrasam meşrepte yar könglige yakmaydı. Lale gülüm ben, lale gül, şürek parım ben, lale gül. Hicran derde seni sığınganda şürek, fakat seni sorar lale gül. Aşık şürek sadası, yaşlığının navası. Seni sığıngan yürek, tapsın haman davasın.
Ağ suları yağmırgan, ak turnalar yayrıgan, boz torgaylar sayrıgan, diyarımni sevindi. Quyosh porlagan, kechileri ay orlagan, tongda cho'lpon charlagan, dalarimni sevindi. Bahar bilan bir gizak, bo'ston ekan say desek, bulbul ara bog' o'sak, gulzorimni sevgindim, talzorimni sevgindim. Bahar bilan bir gizak, bo'ston ekan say desek, bulbul ara bog' o'sak, gulzorimni sevgindim, talzorimni sevgindim. Dalasiken quyoshli, xalqi dehqon bardoshli, qanot yoygan qo'ynida qarindoshlik qayoshli. Bo'ston ekan say desek, bulbul ara bog' o'sak, gulzorimni sevgindim, talzorimni sevgindim. Bahar bilan bir gizak, bo'ston ekan say desek, bulbul ara bog' o'sak, gulzorimni sevgindim, talzorimni sevgindim. Atatürk Usul Ansambli. Rahmet. Qo'yinglar bo'ldi, вообще. Qanday quvvatimiz qo'ymish qilmaysizlar, bo'lmay turibsizlar, ha? Ne жүрді ол? Qo'yinglar. Вообще qo'yinglar, вообще buniki bo'lmaydi, вообще. Bo'linmasak bo'lmabdi uni. Ikki komandaga bo'linib, anda desang, ikki so'z jiq, bir so'z oz, nima u? Bo'linaylar, bu bo'linib 3-4 bal bilan Artur akam 3-4 bal bilan ishlab, bo'linmasak, bu jiq odam bo'lib ketdikmi yo bo'linib ishlaylar bo'ldi. Nima bo'lib qoldingiz ham? Ha? İşte bunu ben o desem üşenmeydim. Demsem demedin dedi. Bolda onu alış bölünüp işleyli. Bir tiyatro acil öz aldığımız kadar qilib ishlab endi cho'ng bo'lgan keyin. Men tinchlig'ingiz. O'zing bir iymon, insofliq bola. O'zing bir aql o'rgatadigan o'rniga qarshidagi bolalarga sen aslida bo'linma deb aytamsan sen? Endi tushunmay o'tirdi desam tushunmay turdigan. Boshqalarim bo'linayotgan edi. Biz bo'linmaylik. Hozirgi mush paytda bizga o'yimchilik kerak. Artur akamning bilamsan qanaqa so'zi bor? Bo'rilar bo'linmaydi. Bo'linganni bo'ri yeydi deydi. Tushundingmi? Tushunmasang, bu navbatdagi naqshin qarab baq, tinglab baq. Bo'linma deydi.
üzülmeydum. Kapezlerge altın bin günümeydum. Kökbüre biz kökbüre dur biz. Ay yıldızlı köklerge teşna dur biz. Kökbüre biz kökbüre dur biz. Ay yıldızlı köklerge teşna dur biz. Askanız yol verdin tinirmeydin. Nişanı gayet nestin birilmeydin. Kurru heyvet geplerini süzlemeydin. Elgimiden özgini küzlemeydin. Kökbüre biz kökbüre dur biz. Ay yıldızlı köklerge teşna dur biz. Kökbüre biz kökbüre dur biz. Ay yıldızlı köklerge teşna
altınınki avtori Artur Ilaxonov. Şundaqla bugungi Yag'rin Asham altınınki rejissyori Aziz Sayfullah. Hayat berilgan kundan tatib Allohdan tushgan bir nag'mat. Tinchlik o'rin olgan yurtda shukr qilib yashaydi do'stlar. Sizlar bilan bo'lgan Artur Production yeni ko'rishgan amal hisoblanadi qarindoshlar.